Tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda za Goodrich TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Irakoze Mike. Kuhanga bw'ibyuma turi kumwe na mugenzi wacu Manishimwe Felix. Amakuru akaba yateguwe na Leonce Tuyizere. Muri aya makuru turaza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Nduhungirehe Olivier Jean Patrick ari muri Singapore aho yitabiriye inama ya gatanu ya SAMEV igamije gukomeza umubano no gusangira ubunararibonye mu gihugu. Turaza kandi kubabwira ko abaturage batuye mu karere ka Musanze muri site ya Ruhindinka baravuga ko kuba begereye ibiro by'umurenge ariko bakaba badafite umuriro biri gutuma urubyiruko rutiteza imbere. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye abasirikare bakuru barimo General de Brigade Erikson bakati gufungwa imyaka 15 bashinjwa umugambi wo guhirika ku butegetsi Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ni igihano basabiwe ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwateraniye muri gereza ya Ndoro. Amakuru ni mukanya mu byo. Kaze ku makuru mu buryo burambuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ari muri Singapore aho yitabiriye inama ya gatanu ya SAMEV igamije gukomeza umubano no gusangira ubunararibonye. Ni inkuru yateguwe na Kevin Igiraneza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Nduhungirehe Olivier Jean Patrick ari muri Singapore aho yitabiriye inama ya gatanu yitwa Singapore Africa Ministerial Exchange Visit. Iyo nama ni urubuga rwo ku rwego rwo hejuru ruhuza abayobozi ba Afurika na Singapore bagamije gukomeza umubano no gusangira ubunararibonye mu iterambere. Iyo nama iteganyijwe kuva ku itariki ya 26 kugeza ku ya 28 Kanama, iyoborwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Singapore Vivian Balakrishnan. Singapore Africa Ministerial Exchange Visit yatangiye mu mwaka wa 2014 ikajya iba buri myaka ibiri. Yabaye urubuga rukomeye rwo kubaka ubufatanye hagati ya Afurika na Singapore cyane cyane mu bijyanye n'iterambere rirambye, udushya n'impinduramatwara mu bukungu. Inama y'uyu mwaka yahuje abaminisitiri b'abanyamabanga ba leta 14 baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo Botswana, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Nigeria, u Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Afurika y'Epfo, Tanzania, Uganda na Zimbabwe. Abayobozi ba Afurika biteganyijwe ko bazagirana ibiganiro n'abayobozi bakuru ba Singapore barimo Minisitiri w'Intebe akaba n'umuyobozi ushinzwe imari Lawrence Wong. Iri tsinda rizanagirana ibiganiro n'abandi bayobozi bakuru ba Singapore barimo Minisitiri w'Ibidukikije n'Ubucuruzi Mpuzamahanga Grace Fu hamwe n'abandi ba minisitiri n'abanyamabanga ba leta mu nzego zitandukanye zirimo iterambere ry'imijyi, uburezi, ubwikorezi, ubucuruzi n'ububanyi n'amahanga. Ibyo biganiro bigamije gufasha kujya impaka no kungurana ibitekerezo ku bibazo byerekeye iterambere rirambye, guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari. Uretse ibi biganiro by'abaminisitiri, abayobozi ba Afurika bazitabira n'inama ya 8 y'ubucuruzi hagati ya Afurika na Singapore, Africa Singapore Business Forum, itegurwa na Enterprise Singapore, ikaba urubuga rugamije kongera urujya n'uruza rw'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'uturere twombi. U Rwanda na Singapore bisanzwe bifitanye imikoranire myiza mu nzego zitandukanye zirimo uburezi, ikoranabuhanga, ubucuruzi bwa karboni n'izindi. Kevin Igiraneza, Goodrich TV. Kevin Igiraneza turamushimiye. Umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ushinzwe ubukerarugendo yamaze impungenge barwiyemezamirimo bafite hoteli ziri mu bice bya pariki y'ibirunga ko mu kuyagura nta ngaruka bizabageraho. Reka ibito byombi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ushinzwe ubukerarugendo Irene Murerwa yamaze impungenge barwiyemezamirimo bafite hoteli mu bice bya pariki y'ibirunga ko mu kuyagura nta ngaruka bizabageraho. Ikigo akorera gifite umushinga wo kwagura ipariki kugira ngo ingagi zituye siba kwiyongera zizabone aho zizisanzurira. Barwiyemezamirimo babwitangazamakuru ko bamwe muri bo bafite impungenge ko mu kwagura iriya pariki hari bimwe mu bikorwa byabo bizahungabana. Muri gahunda yo kwagura iki cyanya harimo ko ibice izo hoteli zubatswemo nabyo bizaba biri muri pariki. Ba nyirabyo rero babwitangazamakuru ko hari impungenge z'uko bashobora kuzishyuzwa ikiguzi cya bimwe mu bizahakorerwa kubera ko ba nyiri hoteli ziri muri iki gice batari babona inyandiko za leta zibasobanura uko ibintu bizakorwa n'ibyo bazasabwa. Hari ababifiteho impungenge
impungenge. Ntibazi nimba bazimurwa cyangwa bazaguma aho bakorera ndetse n'icyo kuhaguma bizaba bivuze ku bucuruzi bwabo. Mu nama iherutse kuba mu minsi mike ishize, Paul Muvunyi, umwe muri ba rwiyemezamirimo bafite hoteli muri kiriya gice, wari witabiriye iyo nama yateguwe na RDB, yerekanye ishingiro ry'izo mpungenge. Nyiri hoteli yitwa Mountain Gorilla View Lodge yavuze ko hari igice cyayo cyinjijwe mu gace kazagurirwamo pariki y'ibirunga, akavuga ko atazashira amakenga uko abakozi be n'abakiriya bazafatwa mu gihe bazaba bakorera ahantu nk'aho. Muvunyi yavuze ko iby'uko pariki izagurwa batabyumva n'abantu, bibaza niba bazakorera ahantu hamaze kugirwa ubuturo bw'ingagi. Ubu kugira ngo usure ingagi wishyura $1,500 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibaza uko bazazisura bazajya bakorana nabo, bakanibaza niba abakozi babo nabo batazasabwa kwishyura ayo mafaranga. Iba bisangiye na Manzi Kayihura ushinzwe imikorere y'ikigo Wilderness Rwanda gifite hoteli yitwa Bisate Lodge. Nawe avuga ko agitegereje ibisobanuro birambuye by'uko ibintu bizagenda, akemeza ko RDB itarabitangaho umurongo. Hoteli ziri mu gice kizagurirwamo pariki y'ibirunga ni Bisate Lodge, Mountain Gorilla View Lodge na Singita Kwitonda Lodge. Icyakora Irene Murerwa avuga ko abo ba rwiyemezamirimo batari bakwiye guhangayika, agaragaza ko abo bantu badakwiye guhangayika rwose. Hoteli zizashyirwa muri ako gace si nyinshi, ni 4 cyangwa 5. Ku ngingo yo kumenya nimba hari amafaranga abakora muri izo hoteli bazishyura kubera ko ingagi zizaba ziba mu gace bakoreramo, Murerwa yavuze ko ntayo bazasabwa kuko n'ingagi zitazaza muri ibyo bice. Yemeza ko ingagi zizi ubwenge zikamenya aho zituye, bityo ko zitazabasanga aho bakorera. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere RDB kivuga ko kwagura pariki y'ibirunga byateganyirijwe $255 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga ko ari $367 z'amafaranga y'u Rwanda. Bizakorwa muri gahunda ya guverinoma yo gufasha ingagi kubona ahantu hagari ho kubyarira no kwagukira, kuko kwitabwaho kwazo kwatumye ziba nyinshi, ubutaka zituyeho buba buto. Ziri mu nyamaswa z'agasozi zisurwa cyane kandi zinjiriza igihugu amadovize. Gahunda ya guverinoma yo kwagura aho ziba iteganya ko iriya pariki izongerwaho ubuso bwa hegitari 3,700, bikazakorwa bitarenze umwaka w'2028. Mu mwaka w'2012 u Rwanda rwabarurwagamo ingagi 880, ubu zimaze kugera ku 1063. Pariki y'ibirunga iragukagera muri Uganda mu gice cyayo cyitwa Mgahinga Gorilla National Park, no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri pariki yitwa Virunga National Park. Irakoze Mick, Goodrich TV. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko muri gahunda yayo yo kwihutisha iterambere, umubare w'amashuri akoresha amashanyarazi yo ku muyoboro mugari on grid uzaba wariyongereye ukagera kuri 95%. Ni inkuru twateguriwe na Aisha Nyirambonigaba. Itangaza ko muri gahunda yayo y'imyaka 5 yo kwihutisha iterambere NST2 umubare w'amashuri akoresha amashanyarazi yo ku muyoboro mugari on grid uzaba wiyongereye kugera kuri 95%. Inyandiko ya Minisiteri y'Uburezi MINIDIC ikubiyemo igenabikorwa ry'imyaka 5 yo guteza imbere uburezi mu Rwanda ESSP 2024-2029 igaragaza ubwiyongere bw'amashuri azaba akoresha amashanyarazi mu myaka 5. Minisiteri y'Uburezi yavuze ku cyerekezo cy'ibikorwa remezo by'umwihariko amashanyarazi afatiye ku muyoboro mugari mu bigo by'amashuri. Ni mu gihe kandi inyandiko ya MINIDIC yahamije ko amashuri afite amashanyarazi yo ku muyoboro mugari on grid agera kuri 95% mu mwaka w'2028-2029 avuye kuri 84.2% mu mwaka w'2023-2024. Ibigo by'amashuri bifite amashanyarazi ku muyoboro mugari mu 2023-2024 byageze ku 4,196 bingana na 84.2% bivuye ku 2,784 bingana na 66.9% mu mwaka w'2018. Raporo ya MINEDIC kandi izwi nka Education Statistical Yearbook ya 2023-2024 igaragaza ko amashuri y'incuke afite amashanyarazi ku muyoboro mugari angana na 82.1% avuye kuri 39.8% mu 2018. Ni mu gihe kandi amashuri abanza afite amashanyarazi mu 2023-2024 yari kuri 80.5% avuye kuri 58.2% mu 2018. Ni mu gihe kandi ibigo by'amashuri yisumbuye biri kuri 84.2% bivuye kuri 72.5% mu 2018. Ibigo by'amashuri bikoresha
amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ni 18.7% bivuye kuri 14.5%. Ni mu gihe kandi raporo ya Mineduc igaragaza ko umubare w'amashuri akoresha imirasire y'izuba wagabanutseho uva ku mashuri 1012 mu mwaka w'ibihumbi 2022-2023 ugera ku mashuri 931 mu mwaka w'ibihumbi 2023-2024, bingana n'izamuka ry'8%. Ari nako kandi igipimo cy'amashuri y'incuke akoresha imirasire y'izuba cyagabanutse kiva kuri 21.9% mu mwaka w'ibihumbi 2022-2023 kigera kuri 19.7% mu mwaka w'ibihumbi 2023-2024. Amashuri abanza akoresha imirasire y'izuba igipimo cyayo naho cyaragabanutse kiva kuri 22.9% mu bihumbi 2022-2023 kigera kuri 20.5% mu bihumbi 2023-2024. Ni mu gihe ku bigo by'amashuri yisumbuye n'ay'imyuga igipimo cyagabanutse kiva kuri 24.5% mu bihumbi 2022-2023 kigera kuri 21.4% mu bihumbi 2023-2024. Ari nako kandi ku bigo by'amashuri ya TVET level 1 kugera kuri level 5 igipimo cyiyongereye kivuye kuri 15.5% mu bihumbi 2022-2023 kigera kuri 16.1% mu bihumbi 2023-2024. Ibigo by'amashuri bikoresha moteri nabyo byaragabanutse kuko ngo byavuye kuri 18.4% mu bihumbi 2018 bigera kuri 11.9% mu bihumbi 2023-2024. Ku rundi ruhande ariko ibigo by'amashuri bikoresha biogaze byavuye kuri 1.4% mu bihumbi 2018 bigera kuri 1.7% mu bihumbi 2023-2024. U Rwanda rufite intego yo kugeza amashanyarazi mu ngo n'ahari ibikorwa bibyara inyungu ku gipimo cy'100% mu bihumbi 2030, aho muri yo 60% azaba akomoka ku ngufu zitangiza ibidukikije ziganjemo izikomoka ku mirasire y'izuba n'ingomero. Aisha Nyirambonigaba, Good Rich TV. Mugenzi wacu Aisha Nyirambonigaba arakoze. Urukiko rwa gisirikare rukuru ruherereye i Nyamirambo rwategetse ko abasivile n'abakozi ba RCS bakurikiranyweho ibyaha birimo ufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe barekurwa by'agateganyo. Ibi n'ibindi Kevin arabitubwira. Igira neza. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwategetse ko abasivile n'abakozi ba RCS bakurikiranyweho ibyaha birimo ufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe barekurwa by'agateganyo. Abo rwategetse ko barekurwa harimo umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasivile nabo barimo abanyamakuru Ndayishimiye Ligan uzwi nka Rugaju, Ishimwe Rikari na Mucyo Anta Biganiro wahuze muri uyu mwuga, ndetse n'umufana wa APRFC Mugisha Frank uzwi nka Jangwani. Abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni na Captain Penina Umurungi urukiko rwategetse ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha. Abo bose bakurikiranyweho ibyaha birimo umufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe byakozwe binyuze muri Minisiteri y'Ingabo. Iburanisha ryabaye mu muhezo ku wa mbere tariki ya 18 Kanama umwaka wa 2025. Ubushinjacyaha bwasabiraga abo baregwa gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ni mu gihe abaregwa bo basabye urukiko ko baburana badafunze. Ibi byaha baregwa ni ibifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri umwaka wa 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramid FC mu irushanwa rya CAF Champions League, ndetse n'izindi ngendo zagiye ziba mu bihe bitandukanye zirimo iz'aba ofisiye ba RCS. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwagaragaje ko Captain Penina Mutoni yagiye akorera abantu batandukanye uburiganya abizeza kugurirwa amatike, aho amafaranga yagiye anyuzwa kuri nimero ye, konti ye yo muri Zigama CSS nayo yahawe mu ntoki. Ubushinjacyaha buvuga ko hari impamvu zikomeye zituma Kalise Georgine na Captain Penina Mutoni bakekwaho ibyaha hashingiwe ku nyandiko mvugo za bamwe mu bagiye basabwa kwishyura amafaranga ngo bahabwe itike y'indege. Abaregwa bose baburanye bahakana ibyaha, ndetse abanyamakuru n'abafana ba APRFC bakavuga ko bishyuye amafaranga y'itike y'indege. Penina Mutoni yireguye avuga ko afite inzitizi zirimo kuba yarafashwe agafungwa binyuranyije
n'itegeko kandi ku cyaha kimwe yari agikurikiranweho kuko urukiko rwari rwarategetse ko akurikiranwa adafunze kandi ko icyemezo kidakwiye guhinduka uretse habonetse ibimenyetso bishya. Karisa Georgine nawe yahakanye ibyaha akurikiranweho avuga ko atigeze akorana na Captain Penny na Mutoni ngo kuko nta nama bigeze bakorana. Biganiro we yireguye avuga ko yagiye kuko yari yasabwe gushakira abakinnyi ikipe ya APR FC ariko ko itike y'indege yamujyanye yishyuwe n'umuntu ku giti cye. Ishimwe Rikari nawe yahakanye ibyaha avuga ko yashatse abaterankunga ashaka amadolari 800 yari kumufasha mu rugendo aho yari bugende na Egypt Air gusa indege iza kumusiga atarabona visa. Nyuma yo kubona indege imusize yegereye ubuyobozi bwa APR FC abubwira ko indege yari kumujyana yamusize ariko bamusaba guhagarikisha iyo tike akazafashwa kugenda mu ndege yatwaye abakinnyi ba APR FC yiyishyuriye. Benshi mu bafana n'abanyamakuru biregura bagaragaza ko batanze amafaranga yari yasabwe kandi agahabwa Captain Penny na Mutoni, bamwe bakoresha momo abandi bakayamuha mu ntoki mu gihe abandi bayashyiraga kuri konti ye naho abandi bayahaga Karisa Georgine. Mugisha Frank uzwi nka Jangwani wari umuvugizi w'abafana ba APR FC yagaragaje ko icyaha aregwa atacyemera kuko abafana ari bo bamwishyuriye itike kugeza imugezeho nta ruhare yigeze abigiramo. Ligan yireguye avuga ko yari yajyanye na APR FC muri Tanzania ijya gukina na Azam nk'umunyamakuru ariko ko mu Misiri yagiyeyo nk'umukunzi w'umupira w'amaguru kandi ko yatanze amafaranga y'urugendo yari yasabwe. Urukiko rusanga muri Gande hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Rusanga kuba Captain Penny n'Umutoni aburana ahakana icyaha kandi hari abantu yasabiye amatike ari impamvu zikomeye zituma akekwaho ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Hari impamvu zikomeye kandi zituma akekwaho ubufatanyacyaha mu cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Urukiko rusanga kandi hari impamvu zikomeye zituma Penina akekwaho icyaha cyo gukoresha imitungo ya leta icyo utagenewe. Rusanga nta mpamvu zikomeye zituma Karisa Georgine akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Urukiko rwategetse ko abanyamakuru, abakozi ba RCS n'abafana ba APR FC barekurwa by'agateganyo mu gihe abasirikare 3 baregwa muri uru rubanza bafungwa by'agateganyo. Kevin Igiraneza, Goodrich TV. Mugenzi wacu Kevin Igiraneza arakoze. Abaturage batuye mu karere ka Musanze muri site ya Ruhindinka baravuga ko kuba begereye ibiro by'umurenge ariko bakaba badafite umuriro biri gutuma urubyiruko rutiteza imbere. Ibi n'ibindi Patrick Tuyishimire arabitubwira. Iyi ni site ya Ruhindinka yegeranye n'umurenge wa Cyuve neza. Abaturage baravuga ko kuba umuriro w'amashanyarazi ubanyuze hejuru ariko bo bakaba badahabwa umuriro ngo bikomeje kudindiza iterambere ryabo. Badushingiye amapoto amaze imyaka hafi igera kuri 3 turi mu gihirahiro, turi mu mwijima. Ubu dufite ikibazo ko urugi rw'umuturage ruracika akabura uko turusudira. Hari iterambere ubu abantu bagisekura isombe mu isekuru, haje imashini ziterambere tubona handi ku mihanda kandi dushobora kuzikoresha. Amateleviziyo ntituyareba. Ibintu nk'ibyo turabikenera rwose. Twarategereje ngo turatugeraho turaheba kuko dufite abana baba bahaye umuwaka bahagera mu rugo bakabura uko bayikora. Ubwo rero turi kugira ngo mutukorere ubuvugizi umuriro gutugereho. Turawukeneye byihuse mbese. Bari bavuze ngo guzaza mu kwa 7 none ntago turi kubona. Bimwe mu bibabaje aba baturage bavuga ko umuyoboro mugari ubegereye kandi na transfo zihagije bakaba bazibona ariko bakaba badasobanukirwa neza impamvu nyamukuru batabona uyu muniro. Ikintu kitunejeje nubwo tubona imiyoboro migari iri kunyura hirya, ariko ikintu kitubabaza nuko uruhande rwacu nko muri metero zigera muri 500 nazo zitagezeyo. Bafite umuriro badukikije ariko twe twarategereje tukabura. Rumwe mu rubyiruko rutuye muri aka gace ka Ruhindinka bavuga ko umuriro uramutse uhageze bakwiteza imbere muri byinshi. Bageraho kandi basa nkaho begereye umurenge, abandi bagacana abandi ntibacane, amazi ntago bayabona ahora yagiye. Noneho umuriro baba bakeneye aho kwiyogoshesha, salo de coiffure zikaba hafi, aho babeteshereza hari insyo bakabeta. Mbese turabangamiwe cyane kuba nta kintu twabona cyaduteza imbere kandi tuzi imirimo myinshi itandukanye twabasha kugira ute gukora. Wadufasha byinshi nk'uko nguko urabona nk'ubu amateleviziyo tujya kurebera nk'ahandi hantu gucaginga amatelefone no kugenda hirya
mbese ubwo ni uko nguko bimeze. nk'abana bari kwigera mu bizima batangira bakiga neza. Aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabakurikiranira iki kibazo nabo bakabasha kubona umuriro bakiteza imbere nk'abandi. turi gusaba ko babyihutisha bikaza, bashinze ibiti twarategereje twarahebye. badusaba ko mwakora ubuvugizi ku kigo kibishinzwe bakareba rwose na iyo pariseri y'uwo mudugudu irimo hagati, bakareba ko batugeza taransifo zirahari zadukikije, ariko twe turi mu gihirahiro cy'amashanyarazi tuyabonesha amaso kandi tuyaturiye. batugwaneho pe batuvugire twabona umuriro kuko turacyari mu curaburindi kandi twumva ko turi mu mujyi wa kabiri nyuma ya Kigali. Ndayambaje Karima Augustin akaba umunyamabanga nshingwabikorwa y'umurenge wa Cyuve avuga ko iki kibazo bari kukigaho kandi hari ibindi bikorwa remezo bagiye kubifatanya mu gihe gito bigomba kuba byakemutse. Saba ko hari inzira rusange ihari, ntibashake gukora inzira aho babonye hariho hose, ahubwo hari inzira yateganijwe akaba ariho banyura, ariko nacyo gishobora kuzakorwa binyuze mu bikorwa by'umuganda. Dufite gahunda yo kugisana ku buryo nacyo cyubakwa vuba kigakorwa kugira ngo naho twaborohereza nk'inzira ya bugufi naho bizakorwa. Tuyishimire Patrick, Goodrich TV mu majyaruguru y'u Rwanda. Kora siporo kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora siporo utavuye mu rugo, ikomeza amagufa, umubiri ukaba uri fit, ituma umubiri uba utoshye, ikamura ibinure bidakenewe. Kora massage y'ibirenge iwawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga, ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye, kandagiramo wicaye mu ntebe iwawe maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri uru rubuga rwa internet. Babyeyi mwifuriza hazaza heza abana banyu biciye mu burezi butagereranywa. Ecole Secondaire de Kidaho ibazaniye igisubizo. Ecole Secondaire de Kidaho ni ikigo giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, uva muri gare ya Musanze werekeza mu Cyanika, neza ku murenge wa Cyanika. Ni ikigo gitoza abanyeshuri indangagaciro za gikristu, gitanga uburezi bufite ireme ku banyeshuri kuko umunyeshuri uharangije abashakishwa ku isoko ry'umurimo. Kwakira abanyeshuri baje kwiga mu cyiciro rusange ndetse n'amashuri yisumbuye. Abifuza kwiyandikisha mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026 bafitiye streaming ebyiri. Ya mbere ikaba igizwe na mathematics, physics, chemistry and biology, naho iya kabiri ikaba igizwe na mathematics, economics, geography and physics. Abashaka kwiga mu mwaka wa 5 n'uwa 6 w'amashuri yisumbuye tubafitiye amashami atandukanye ya siyanse arimo MCB, MCE ndetse na PCM. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 49 47 96 cyangwa se 0788 68 45 12. Mega Travel and Tourism Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika, bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko kuba Dezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 0788 83 622. Wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited.
iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze uretse muri Rape Technology. Bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai. Ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye andi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko, bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga, bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782 unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. N'amakuru ya Goodrich mukomeje gukurikira. Hanze y'u Rwanda muri Kongo tugiye kubabwira ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye abasirikare bakuru barimo General de Brigade Erikson Bakati gufungwa imyaka 15 bashinjwa umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni igihano basabiye ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwateraniye muri gereza ya Ndoro. Aya yose n'andi yose yo hanze twayategurira mugenzi wacu Leonce Tuyizere. Tubahaye kaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tugiye guhera muri Kongo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye abasirikare bakuru barimo General de Brigade Erikson Bakati gufunga imyaka 15 bashinjwa umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Iki gihano bagisohoye ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwateraniye muri gereza ya Ndoro. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabasabiye imyaka 15 y'igifungo no kwamburwa impeta za gisirikare ku basirikare bakuru barindwi barimo General de Brigade Erikson Bakati, Lieutenant Colonel Gervais Maladi ndetse n'abandi. Abandi barimo Colonel André Jean Nyenze na Colonel Alphonse Kasereka. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabasabiye gufungwa imyaka 3 kubera ko ngo bakoranye neza n'ubutabera. Hari abandi basabiwe gufungurwa kubera ko ngo nta bimenyetso bigaragaza ko abangaba ibi byaha bibashinjwa byaba ari byo. Radio Okapi ivuga ko ibirego aba basirikare bashinjwa bituruka ku mashusho yagiye hanze muri 2025 ubwo yafashwe n'abari bari muri hoteli ya Bangalungwa Kinshasa bavuga ko ubutegetsi buriho burangiye ahubwo ko aribo bafashe ubutegetsi. Aya mashusho ari muri iyo video niyo yatumye nyuma batabwa muri yombi umwe ku wundi batangira kuburanishwa. Mu byaha baregwa harimo gushaka guhirika ubutegetsi buriho akoreshejwe intwaro. Ibirantaramakuru byo muri Kongo ACP bikaba bivuga ko ubushinjacyaha burimo umushinjacyaha witwa General Major Cyprien Muwawu yasabiye General de Brigade Erikson Bakati gufungwa imyaka 15 y'igifungo idafite impamvu nyoroshya akora n'imirimo y'uburetwa. Uretse abo basirikare bahanishwe igifungo, hari n'abandi basirikare bakuru bagera kuri 14 barimo bahatwa ibibazo ku buryo ingabo za Kongo zitsindwa ku rugamba na AFCM 23. Amakuru avuga mu mahanga reka tukomereze muri Botswana. Botswana yatangaje ko iri mu bihe by'amage mu rwego rw'ubuzima rusange muri iki gihugu cyugarijwe n'ubuke bw'imiti y'ibanze ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga. Mu ijambo yavuze ryanyuze kuri televiziyo, Perezida Duma Boko akaba yaratangaje ko gahunda ifite agaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari mu gukosora uburyo bwo kugura imiti n'ibikoresho byo kwa muganga izaba igenzurwa n'igisirikare. Muri iryo jambo kandi yagejeje ku gihugu yavuze ko guhangana n'uburyo buke bw'iyi miti bizazirikana cyane igiciro kubera amikoro make y'icyo gihugu. Ubukungu bw'iki gihugu cyo muri Afurika yo mu Majyepfo bwashegeshwe n'igabanuka ry'igiciro cya diyama ku isoko mpuzamahanga, mu gihe Botswana ari kimwe mu bihugu bicukurwamo diyama nyinshi cyane ku isi. Icyo kibazo kikaba cyarahuhuwe no kugabanya inkunga ya Amerika, kikaba cyaratumye benshi mu baturage miliyoni 2.5 batuye muri Botswana baba mu byago byo kuba abashomeri ndetse no kuba abakene cyane nk'uko amakuru yo mu bitangazamakuru abivuga. Mu ijambo rye Boko yatangaje ko Minisiteri y'Imari yemeje miliyoni 250 z'amapura akoreshwa muri icyo gihugu, no kuvuga ngana na miliyari 27 yavunje mu manyarwanda yo kwifashishwa muri ibihe bidasanzwe. Perezida Boko, umugabo w'imyaka 55 wize amategeko muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanditse amateka ubwo ishyaka rye rya UDC ryatsindaga amatora n'ubwiganze bw'amajwi mu mpera z'umwaka ushize, yarangiza agakora ku butegetsi ishyaka ryari ribumazeho imyaka 58. Mbere yuko atangira gutegeka nka perezida, yavuze ko azibanda cyane ku bijyanye no gukosora ubukungu bw'igihugu bukareka gucungira cyane kuri diyama. Mbere muri uku kwezi Minisiteri y'Ubuzima yari yaburiye
ko yugarijwe n'ingorane zikomeye zirimo n'ubuke bw'imiti hamwe n'imyenda irenga miliyari imwe y'amapula. Nyinshi muri iyo myenda yari yatewe no kuba abarwayi bajyanwa mu bitaro bitari ibya leta kugira ngo bahererwe serivisi zitaboneka mu bitaro bya leta. Mu buke bw'imiti bwatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Stephen Modis harimo nk'imiti n'ibikoresho byo guhangana na kanseri zinyuranye, imiti y'igabanuka ry'ubukana bwa virusi ya HIV itera sida ndetse n'indi miti y'igituntu. Mbere y'uko Amerika igabanya inkunga ku itegeko rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryo kurwanya sida rikaba ryaravugaga ko Amerika yateraga inkunga ingana na 1/3 cy'ibikorwa bya leta bya Botswana byo kurwanya sida. Minisiteri y'Ubuzima kandi yanabaye ihagaritse kohereza abarwayi kuri rendezvous zo kuba babagwa hamwe n'ikibazo cy'ubuzima byihutirwa kubera izi ngorane, harimo n'ubuvuzi bwo kubaga umuntu hafashijwe kuba bamuha izindi ngingo z'umubiri. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rikaba ryasabye ko hagira igikorwa byihutirwa kuko iki gihugu kirimo kirarinda ubuzima n'ejo hazaza h'umwana wese wa Botswana. UNICEF kandi yavuze ko imirire mibi ari urugamba rwa buri munsi mu cyiciro cya DCAL, ikavuga ko ubusabe bwa perezida bushimangira ibyo babona aho bakorera. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Israeli. Abanyamuryango b'ihuriro rya Hostage and Missing Families Forum babyukiye mu myigaragambyo isaba ubutegetsi bwa Israeli gushyira imbaraga mu biganiro bigamije gusaba umutwe witwaje intwaro wa Hamas kurekura abantu babo yagize imbohe. Tariki ya 7 Ukwakira 2023 Hamas yagabye igitero gikomeye mu majyepfo ya Israeli. Icyo gihe yishe abarenga 1,100 igira imbohe abandi 251. Mu bo yagize imbohe harimo 50 igifite bikekwa ko 20 gusa aribo bakiri bazima. Abagize iri huriro biganjemo abafite ababo bagizwe imbohe na Hamas ndetse n'ababuriye abo mu gitero cyo mu mwaka wa 2023. Mu gitondo cyo kuri 26 Kanama bari bafunze imihanda minini mu mijyi ikomeye ya Israeli nka Tel Aviv mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze agahinda kabo. Ubwo natunganyaga aya makuru, polisi ya Israeli yari imaze gutangaza ko yamaze gufungura iyi mihanda. Aba baturage bakaba bavuga ko guverinoma iyobowe na Benjamin Netanyahu ishyize imbere kugaba ibitero mu ntara ya Gaza aho gushyira imbaraga mu biganiro by'amahoro byatuma Hamas yekura imbohe zose ifite. Uwitwa Ena Zangauke watwara umwana witwa Matan Zangauke yatangaje ko intambara Netanyahu arwana mu ntara ya Gaza nta ntego yumvikana ifite kuko bategeze batuma Hamas irekura imfungwa. Ni mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kwa 25 Kanama yavuze ko afite icyizere ko Hamas izarekura imbohe zose igifite mu byumweru 2 cyangwa 3. Ingabo za Israel zo zakomeje kugaba ibitero muri Gaza zigamije gusenya Hamas ndetse no gushyiraho igitutu kugira ngo irekure imbohe isigaranye. Kwa 25 Kanama zikaba zararashe ku bitero bya Nasser zikica abantu 20 barimo abanyamakuru bagera kuri 5. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze muri Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye mugenzi we uyobora Korea y'Epfo Ri Jae-myung ashimagiza cyane Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru inshuro nyinshi. Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru bimaze imyaka myinshi bidacana uwaka, ariko ubwo Perezida Ri yasuraga Amerika akaba yaragaragaje ko yifuza ko ibihugu byombi byakemura amakimbirane bifitanye kandi bikabifashwamo na Trump. Trump akaba yamusubije ko yavuga ko yagiranye na Kim Jong-un umubano mwiza kandi n'ubu ngubu ariko bimeze. Yakomeje avuga ko ubwo yajyaga ku butegetsi ataramuzi bahuye inshuro 2 nibura, bakaba barahuye gusa ngo cyari icyubahiro gikomeye bitigeze biba na mbere nk'uko ngo byari kugenda iyo Hillary Clinton anatsinda amatora kuko ishyano bwo ngo ryari kugwa. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko yifuza kongera guhura na Kim Jong-un baherukana muri Kamena 2019 bakaganira ku buryo amakimbirane ya Korea zombi yakemuka. Yavuze ko mu mwaka wa 2019 ubwo yahuraga na Kim Jong-un mu gace kari hagati ya Korea zombi ngo katemewe kujyamo abasirikare, abantu bose barimo abashinzwe kurinda umutekano we ngo bari bakangaranye cyane bitewe n'uko ako gace gatinyitse. Yasobanuye ko mu nyubako nyinshi z'ubururu ziri muri aka gace yahabonye intwaro nyinshi kuri buri ruhande, bisa naho hateguwe intambara kuko zarutaga izo yabonye ubuzima bwe bwose. Trump akaba yabwiye Ri ko abayobozi bamuherekeje n'abanyamakuru yababwiye ko adatewe impungenge n'izo mbunda zari zimukikije kuko abanye neza na Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Trump akaba yavuze ibi mu gihe yavuganye na Kim bakaganira ku birenze ibyo bakabaye baganira kubera ko ngo yamuteze amatwi akamwumva. Yagaragaje ko Korea ya Ruguru ari igihugu gifite amahirwe yo gutera imbere byihuse. Trump yabajijwe niba ateganya guhura na Kim Jong-un muri uyu mwaka cyangwa se uzakurikiraho, agaragaza ko
muri iki gihe ari guhura n'abayobozi benshi, ibi bikaba ngo bica amarenga ko guhura kwabo kutazaba vuba. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. ni inkuru itugejeje ku musozo. Turashimira mwese twabanye muri ano makuru. Ngiye mwari kumwe n'Irakoze Mick, ku buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Manishimwe Felix. Amakuru akaba yarayobowe na Leonce Tuyizere. Mugire ijoro ryiza.